bazalwane, sithanda ukunibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristo obuyayo maduze. Sithanda ukubonga uJesu ngothando lwakhe olungaka. Sibona umphefumulo nenyama kusahlangene kusasentwenye. Sibonga uthando lukaJehova nomusa wakhe, sithi makadunyiswe njalo. Ntambama namhlanje ngolwesihlanu siyafunda encwadini kaMateyu, Matthew chapter 22 verse 8 siyehla nayo to 14. Ithi yona, khona wathi ezincekweni zayo umthimba sewulungile, kodwa abamenyiweyo babengafanele. Ake nihambe niye enhlanganweni yezindlela nimeme bonke enibafumanayo beze emthimbeni. 10 lezo zinceku zaphuma zaye ezindleleni zakuthi bonke ezabafumanayo ababi nabahle. Umthimba wazala abahlezi ekudleni. 11 inkosi ingenile ukubona abahlezi ekudleni, yabona khona umuntu engenangubo yomthimba. 12 yathi kuye, mngani, ungene lapha kanjani ungenangubo yomthimba na? Wathula. 13 khona inkosi yathi encekwini, mpombopheni izinyawo nezandla nimthabathe nimphonse ebumnyameni obungaphandle, lapho koba khona ukukhala nokugedla amazinyo. 14 abamenyiwe baningi, kodwa abakhethiwe bayingcozana. Siyabonga uJehova ngokufunda ngokombhalo. Sithanda ukukhuluma namhlanje ebusuku ukukhuluma ngesihloko sokuthi sona abakhethiweyo. Lapha sibona uJesu anikeza inceku zakhe umsebenzi wokuthi hambani niyoshumela ivangeli. Nibashumele bonke ababi nabahle, babuye bonke emthimbeni kaJehova. Njengoba ivangeli uJehova sinikeza amandla ukuthi sihambe siyolishumayela kanje, silishumayele ezindaweni zonke zomhlaba. Masilishumayela senza njengokusho kukaJesu ukuthi abantu baphenduke, bashiye izono zabo, bashiye imisebenzi yabo emibi, babuye emseni ukaJehova. Sithanda ukubonga lapha ngezwi likaJehova elisikhuthazayo njalo. Sibona lapha emuva lapha indaba kaNikodima. UJesu atshela uNikodima athi ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu angazalanga kabusha umbuso wezulu ngeke awubone. Lapho uJesu wayeshumela kuNikodima, amtshela ngombuso wezulu okhona, umbuso wezulu ozayo, umbuso wezulu osondele, umbuso wezulu sewukhona lapha duzane. Masibona njalo lapha emhlabeni bazalwane iziphithiphithi nezinhlungu nezinhlupho nokusokola nobuhlungu bokho nobugula, nokuswela, nezimpi, nanoma yini konke okubi okwenzakalayo lapho usathane nomoya emibi seyigcwele yonke indawo, igcwele emasontweni, igcwele ezikolweni, igcwele nanoma kukuphi umhlaba wonke ujikelele. Umuntu ubulala umuntu kongathi ubulala into engasilutho. Lapho abantu sebalahlekelwe, abasazazi ukuthi benzeni. Kodwa uJesu uthi sihambe sishumayela ivangeli kubo bonke abantu ababi nabahle, ukuze beze emthimbeni. Mabeze emthimbeni laba bantu abeze emthimbeni bagqoke ingubo yabo. Mabeze emthimbeni mele bakhumule ingubo lezo abazigcokile, ingubo leyo yobubi, ingubo esindayo, ingubo yejoko likaSathane, ingubo yobufebe, ingubo yokudelela, ingubo yokuzazi, ingubo leyo yokuthukana, ingubo yokutshontsha, ingubo yokukhonza. Ingubo yokukhonza abazalwane. Lapho abantu sebaye esontweni, bona abasanandaba nokuthi bagcoke ingubo le uJesu athi bafuna ukuthi bayigcoke, ingubo yomthimba, ingubo yokufanele, ingubo yokwenza ukuthi ube umuntu okhethekileyo.
abantu sesiyakhonza, sikhonza nezono zethu, sishumayela nezono zethu, sihlabelela nezono zethu, kungenxa yokuthi sibiziwe kodwa asikhethwanga. uJehova makasisize abazalwane, kungabikho kubo bonke laba njengoba ivangeli lishunyayelwa kanje ngamandla, kungenakho ukwesaba, singenakho ukuncenga, ngoba ivangeli malishunyayelwa akuncengwa muntu, silishumayele njengoba uJesu afuna ukuthi silishumayele ngakhona. Walishumayela uPetro, walishumayela uJohane, baze bamlahlela le esicibini laphaya, wahlala khona iminyaka enganawo amehlo, kodwa wayebhekele wayeshumayela ivangeli anganako kwesaba. Nathi njengoba sinje sesishumayela ivangeli ubo bonke abalidingayo, akukhethwa muntu, akukhethwa isimo somuntu ukuthi umuntu nemali, akunama one on one. Hayi ama one on one into zomhlaba lapha, akusukukhethwa lokho, ukubizwa lapha. Abantu bayabizwa kuthiwa hozani kuJesu, hozani kumsindisi, hozani emthimbeni, kodwa abantu bazana imisebenzi yabo. Abantu mabafika esontweni bafika nemi bathwele izinto zabo, abafuna ukushintsha, njengoba uthi kuthiwa bizana ababi nabahle. Abantu mababizwa, uJesu ufuna siphenduke, sishiye ububi bonke, sibe nje sigqoke ingubo yomthimba. Omunye umhlabeleli lapha yena athi obani labo abambethe ingubo zimhlophe cwa bekuba mawubo. Lapho sekubona abantu abasizwe, abantu sebakhethiwe, abantu bangabizwanga, kunokubizwa nokukhethwa. Masibiziwe siyenza njengoba sesibiziwe, masifika endaweni sesifuna ukuthatha ama position. Abantu ababiziwe laba, abantu mabafika khona lapha ebandleni bazenza kongathi bakhonza kahle, kanti izenzo zabo ziyabaphikisa. Bazona nasike siphenduke, abantu bakaJehova siphenduke, sifuna uJehova sasenokutholwa. Kungenjalo sonke nje kunje ukushunyayela kwethu, ukushumayela lokhu konke kuzaba kuyize ilanga lapho uJesu sekabuya azohlithwa abangcwele. Sitholakale sonke singagqokanga ingubo yomthimba, sibe ababiziweyo kodwa singakhethwanga. Isikhathi sokuthi silungise indaba zethu, sikhethwe, sifuna uJehova sasenokutholwa yimanje. Manje uthi sibize bonke ababi nabahle, nalabo abakhonzayo babizwe beze bamfuna uJehova bamthole. Mawungamfuna uJehova kunokuthi ukhethwe, kunokuthi ubizwe, sewuyakhethwa, ubekele eceleni sogqokiswa ingubo yomthimba, ulinde umakoti kuzozovela abuya phesheya, abuye ezulwini njengomakoti alungisele indoda yakhe. Nje nathi sifuna ukuthi sihlanganyelane nomakoti, sibe abantu abakhethiweyo. Kungenjalo kuthiwa kuzoba khona nokukhala nokugejwa kwamazinyo, lapho sekuhlukanyiswa khona izimvu nezimbuzi, kuthiwa izimvu to the right, izimbuzi to the left. Siphile esikhathini lapho sezibonakaliso seziyabonakala manje, iziphithiphithi seziyabonisa ukuthi uJesu sekayabuya. Kungasikudala iqulungo liza kukhala, and lingakhala sisalokhu sibambelele ezintweni zomhlaba, sithi khona sesithi sibambelele ezintweni zikaJehova. Sizenzisa kuzaba ulusizi. uJehova ufuna abantu abakhethiweyo, njengoba athi siyabizwa manje, sibize wonke umuntu kuthiwa wozani emthimbeni. Singene emthimbeni sigqoke ingubo emhlophe, ingubo kaJehova, ingubo engangcolanga. Abanye mandulo lapha noma emuva lapha uzwe umuntu athi mina ngayigcoka ingubo ngenyaka ka-2020 noma munye athi ngigcoke ngenyaka ka-2000. Ingubo le isasemhlophe na, isasesimeni lapho uJehova makayibheka athi iyangijabulisa na, usayihambise i-dry clean na, noma seyingcolile, noma seyilokhuza seyingamanikiniki, ayisabukeki phambi kobuso bukaJehova. Masifunda lapha ku-Revelation chapter 2 verse 5 ithi yona, if thou art fallen, repent ye and do ye the first work. Lapho ukhumbula lapho uwe khona, kushuthi kunokuwa lapha endleleni. Ma ubiziwe ufika lapha uwe, ungasayigqoki le ngubo yomthimba, ukukhethwa kwakho kungasabonakala ukuthi ukhethiwe, sewuwela kulabo abantu ababiziweyo.
asithathe le ndaba ibe indaba ebalulekile, ngoba uJehova uyabuya maduze. uJehova uyabuya ngasikudala, uza kubuya. Makabuya uJesu uzasithola esimeni esinjani na? Uzathola sesiredi simfuna uJehova na? Uzathola sesigcokile yini ingubo yomthimba na? Ngoba masinganayo ingubo yomthimba kuthiwa kuzothiwa mbopheni izandla nenyawo nimphonsengele ngaphandle ebumnyameni. Ebumnyameni akusho ukuthi ulahlela esitradeni, cha, kusho ukuthi welahlela eHides, esihokweni, lapho kuthiwa khona kwaba khona ukukhala nokugeja kwamazinyo. Lapho sekukha isikhalo sakho kwamanzi, manzi. Kodwa abahlakaniphileyo yilabo abayenza njengoLazaro. Lapho uLazaro uthe masekafile emhlabeni angasekho, wafa egcoka ingubo yomthimba. Ubaba uAbraham wafika wahlala nobaba uAbraham. Lapho ile ndoda nayo isicebu yafa, yayibiziwe kodwa yayingakhethwanga. uLazaro wayebiziwe futhi akhethiwe. Kungakho sekabonakala sezulwini eparadiso. Le ndoda le nayo seyisecibini lapha yale Hides, seyihleli ilindile ibheke ezulwini, ibona uJehova wambula, wavula ifasitela lasezulwini ukuthi sibone ukuthi iHides ikhona. Kungakho ukuthi hozani bantu bami, nibe abantu abakhethiweyo, nigqoke ingubo yomthimba. Kungenjalo sizafana nale ndoda leya. Ukukhonza kwethu kuzabe kuyize. Sivuka njalo sizihlupha kanje, siye enkonzweni sithi sifuna uJehova, kodwa imisebenzi yethu isiphikele phambili. Sifike lapha izono zethu zivele sicha, lo yena uyangifuwa ngowami lo. Ingubo yakho ivele yona ikuphike ithi cha, mina wena ingubo le ayifanele ukuthi ungene emthimbeni, wena ufanele ukuthi bengaphandle. Kuzaba buhlungu. Ngcono sifuna uJehova sasenokuthola kusasemanje, ngoba kuzafika khona isikhathi sokukhala nokugejana kwamazinyo. Siyanxusana bazalwane, siyancengana isikhathi sasekhona, ngoba kungasikudala isikhathi lesiyophela. Umusa lo ukhona manje uza kuphela. Ungaphela ungasindiswanga ngempela, uloku uyisikhonzi nje, siloko siyizikhonzi nje, kodwa imisebenzi yethu isiphika. Kuzobe nyinto. Asimfuna uJehova sasinokuthola. Sithi sibonga uJehova ngokufunda kombhalo. Amen.